Жоролор тамаша тобы. Тосалас. Алғашқы құттықтау сіздерді майрамнан құттықтау сөзін саясатшылардан аябай чатағы Нұрлан Мотоевке барша жақсы білеміз. Анда mesela şu алғашқы сөзді Болдычы. Бойымды бұраштай мазыр. Мына өзіңір білезер Нұрлан Мотоев деген мәйім олым алма жедімлет қылып қалды. Мына өзіңір білезер Нұрлан Мотоев көп жоғылып кетті. Анткені мен жатам үйді, анткені проблема көйіп кетті. Жананда интернет деген мәрекет басты. Ошоға ишенбегілі. Мен ошо интернет тартқан кішіні білем, айты қойын, мойнын жылам айты қойын. Я никого не боюсь. Ана мына отырғандар менде үйде көп қалып қалған. Ошо көмірден, екі бішектен концерт өткенде көмірсілерге чын ділмен патат етеміз. Екі бішектен көмір. Нұрлан Мотоев. Кейінгі сөзді Арнамыз фракциясының депутаты Тұрсынбай Бакирұлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Мотоев сөзіне қосылмаймын. Көмір берем. Көмірдің ешқандай керегі жоқ. Адамда иман болса, сақалды тізеге шейін өсірсек, көкіректен шамал ұрбай жүре бересің. Бітті. Рахмет. Din alımı Çuvak Acı Jalilov. Marhamat. Рахматуллой и баракату. Манаке саламастарбы жалпы момун мусулмандар, жоосом жалпы момун кыргыз мусулмандар десем болот. Манаке мен бул сакалды тизеден өстүрүш керек, өстүрбөш керек деген адамдын өзүнүн эрки бул айланайындар. Бул тизеден байкуш сакал өспөсө эмне кылсын байкуш? Анысы кандай? Манаке мага ушул күлкүгө көз карашым абдан түз менен туураганга да боло берет айлананы. Кайсы бир мусулманыбыз туураган жана тамакша көй адам болгон. Туурасаңар боло берет айланайындар. Манаке ана мага ушул эң орчундуу ар дайым мага ушул эхо манасында отурганда ушундай сөздөр келе берет. Шыпыргыны тике тургузуп койгон жакшыбы, же ок тургузуп жаткызып койгон жакшыбы дегенчи. Мен айтат элем, ушул айланайын шыпыргыны тикеле коюп койчу, алганга удобный болот демекчимин. Рахмат айланайын. Çuvak Acı Jalilov. Кейінгі сөзді Арнамыз фракциясының лидері Феликс Шачимбаевич Қолов. Мархамат. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие гости. Мен бүгін кыргызша сүйлөө баракет көп көрөйүн. Бекте орысша бар кыргызша сүйлөп атышат. Кудай буюрса фракцияны кулаттык, кечөгү көрдүңөр. Бүгүнкү күлкү күнү менен барыңарда чын жүрөктөн күттүктөйм. Вот чын жүрөк менен же бөйрөк менен мурда разница жок. Кыйналып кетмейин. Рахмат. Кейінгі сөзді бүгін атайын ошол Москва шаарынан келип отурган сиздер деле сагынып калсаңыздар керек. Бизден алгачкы ажообуз Асқар Ақаев. Рахмат. Аябай толкунданып аттам. Кол чапкылачы бир. Рухани, мадани, тарихи, dini demekçi ошол 30 күндүк орозону 3 жылга созсок бир топ кризистен арылабыз деп ойлойм. Чапсаңар чапкылачы. Канчадан бери ушундай кол чабууну көрө элекмин, көзүмөн жаш айланып атат. Мен ушул Россиядан ушул балконда отуруп ушул Кыргызстанга самолет учуп баратса, дөңгөлөгүнө жабышып алып учкум келип бир. Рахмат. Бейланда кол чапкыла мен кетейин. Рахмат. Асқар Ақаев. Рахмат. Кейінгі сөзді бізден белгілі саясатчы коомдук ишмер Аксакалов Дастан Сарыгуловго сөз берели. Жер менен айдын галактикасы экөө бир келгенде тогол болот дагы аба ырайы кескин өзгөргөнүнө байланыштуу эмнени айтып келатым эле? Аба ырайы. Кескин өзгөргөнүнө байланыштуу тогол болот дагы Мотоев айтып аткан көмүрдүн баазы атмосфералык цифраларды көргөзүп калат. Рахмат. Кейінгі сөзді айындырғыда сөз берели бизден экс-президентибиз Роза Исаховна Отунбаева. Мархамат эжеке. Биз абдан толкунданып аттам. Да бир жолу бир кол чапкылачы. Убактылуу өкмөттө өтө оор кырдаал убакта келди. Ага карабастан стабилдүүлүктү орноталдык.
жанагы 14 чөчек мага 1,5 жыл убакыт берип коюптур. Жоосо жакшы, рахмат, бир дагы кол чапкыл.